zogera umwana avuke cyane. wari uzi kuko ari ikibazo gisanzwe cyane. Imana nta kintu yari yavuze pe. N'abantu abandi bakoze Imana barasenze na sikane iraceceka. Imana uwo munsi yakoze ibintu bikomeye. Bigere saa saba umugore arambwira ati ko ndumva ibisi. Abaganga bo byababwira bakavuga ati yakurabesha. Bagiye gucya bamubona aravyaye. Usanga umwana yapfuye kera. Umwana yapfuye kera. Ariko arakandi kantu ndi bukoreho. Hari abantu bahura n'ikibazo abantu batabafasha cya kibazo bakakirundurira ku bana. Ugasanga umuntu ahorana agahinda ngo abantu ntibamufashije. Nasho gihe abantu baranyirengagije. Kandi Kenya yuzuye abantu. Twitwohangara gupinga izo mbaraga. Gusa ntituzi impamvu yabivuze. Wenda tuzomwegera tumubaze. Nitumara kumenya impamvu yabivuze. Yabimuteye kubisobanura. Natwe wenda azadusobanura tuzumve. Cyangwa tumwereke ko izo mbaraga zihari. Tubahaye ikaze abakunzi bacu abadukurikirana bari hirya no hino ku isi. Turizera ko mumeze neza. Wowe utameze neza Imana irahari. Wizere Imana kandi wisenge iragufasha ibintu bigende neza. Hanyuma rero kuri mikro ni Egide. Shene turiho uyu munsi wa none turi kuri Kuramya TV1. Hanyuma turi kumwe n'umutumirwa ni umugabo muramubona w'inzobe w'ubwanwa ariko ni mukuru kandi mu muco w'abantu by'umwihariko mu muco w'ikinyamurenge turagira ngo yibwire abadukurikiranye kuri Kuramya TV1. Karibu muvandimwe. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Nzayiramya Joseph. Tuye hano Nairobi. Nkora umurimo w'ubuvugabutumwa, nkorera mu itorero ryitwa Rock of Salvation. Rikorera hano Kasarani. Ndi umunyamurenge nk'uko wari ubivuze. Iwacu ni muri Kongo aho bita mu Minembwe kuri komine. Minembwe kuri komine ko numva ari ahantu hakomeye. N'ahantu hakomeye wenda ubu ngubu hashobora kuba harabaye mu rundi rwego rukomeye. Tituramenya. Ubu nyine ngira ngo bayigize nimba ari territoire. Ubu ngubu harakomeye cyane, turi abantu bakomeye cyane. Mbese ubu ngubu wowe uri umuntu wo kuri territoire ndani hagati mu Minembwe mu Madego. Ni ukuvuga ngo njewe mvukira mu Minembwe navutse mbona robine. Abandi bayibonye bageze mu mujyi ariko amarobine twebwe twayavomeraga hara mu Minembwe. Wowe wabonye robine mu bwana bwawe? Mu Minembwe. Uzabaza abantu bose bazabikubwira. Imodoka yo ni nkuko kubusa. Wakuze ubona imodoka kandi cyane rwose hara mu Minembwe. Ndi muto. Barabizi abantu bahaze mu Minembwe barabizi. Impamvu tubivuze gutyo nuko byari bigoye kubona imodoka benshi. Nkanje nabonye imodoka ndi mukuru kabisa. Kubera ko iwacu ntiyahageraga nta barabara ryahabaga. Ariko wowe uri mu Madego centre. Centre rwose. Twakuzega iruhande rwa padiri. Urumva bari bafite amajambere aruta y'abandi. Cyane. Niyo mpamvu bari bafite amarobine bagafungura amazi rimwe yazamuka twese tukiruka tukaja kureba. Ariko twari tumaze kubimenyera. Imodoka mu gihe abandi yagera mu yindi imihana abana ngo bakazirukaho, twebwe zabaga ziri aho ngaho ziparitse z'abapadiri. Nibyo nari mvuze nyine kugira ngo abantu bumve ko iwacu hatasigaye inyuma cyane. Ni ukubera intambara ariko bizakunda. Yego. Urakoze cyane muvandimwe. Wari ukomoje ku kintu cy'uko uri evangeliste cyane. Ivugabutumwa rihagaze gute muri iki gihe cya none? Muri iki gihe ni mu gihe cyiza cyo kuvuga ivugabutumwa. Ni mu gihe abantu bamwe basa nk'abarambiwe n'iby'Imana. Rero hagomba guhaguruka abantu bakomeza kubitangaza. Yego. Niyo mpamvu mvuze ngo ni igihe cyiza, ni igihe kigoye, kirimo tekinoloji, harimo ubwenge bwinshi bw'isi, harimo abantu bakurikirana ibintu bitandukanye ku social media, ku buryo bigoye kugira ngo umuntu afate umwanya asome Bibiliya. Niyo mpamvu hari umuvugabutumwa umwe ejo bundi bavuze ngo ibi ngibi za social media biri gutwara umwanya wo gusoma ijambo. Rero turi mu gihe cyiza cyo kuvuga ubutumwa, kuko Bibiliya iravuga se nitutabuvuga none se ubwo butumwa buzatangazwa nande?
ni jewe ni wowe uri kutureba ni twebwe tugomba gutangaza ubwo butumwa. Sawa, murakoze. urakoze cyane. Ese uri umuvugabutumwa byonyine cyangwa uri n'umuyumbe? Ndi zombi. Ndi zombi, gusa biza bitera urujijo mu bantu. Yego. Bamwe bakumva ko wenda hari amadeparitema atandukanye, ariko abantu bashatse bihuza bikaba ikintu kimwe, kuko niba umuyumbe ni umuntu ugenda n'ubundi nibwo buvuga butumwa. Ahubwo hari igihe mu bwoko bwacu hari abantu bitwa abanyamasengesho, babifatira umwanya muremure bagasa nkaho bamenyekanye muri uwo murimo. Rero wenda bigasa nkaho bigiye gutandukana n'ubuvuga butumwa. Ariko ushobora kuba umuvugabutumwa amemita ukaba amasengesho, ukaba umunyamasengesho kandi ukabikora byombi bigakunda. Ahubwo nicyo cyakagombye kuba. Nicyo cyakagombye kuba. None se uratangaza ubutumwa buhe udasenga? Ko gusenga ariyo password yacu. Niyo mpamvu ugomba gusenga, Imana ikaguhishura icyo abantu bagomba kumva. Abantu rero bamwe baja bagakoresha ubwenge bw'isi, nubwo bakuye mu mashuri, ntibite ku cyo umwuka akeneye kubabwira. Hari ubutumwa bw'igero. Hari igihe Pawulo yigeze kuja ahantu ngo age kubwiriza, umwuka aramubwira ngo yaye ahantu uhanyure, ahubwo genda i Makedoniya. Ni ukuvuga ngo rero hari aho ugomba kubwira ubutumwa, ubwo butumwa umwuka atakeneye ko ari aho ngaho ubuvugira. Yego, cyangwa ubwo ngubwo budakenewe aho. Yego. Urakoze cyane. Hanyuma rero ivugabutumwa muri iki gihe tugenda tubona ibintu bitandukanye, bamwe bashamburiya, abandi berekwa, ariko haza kugaragara ko hariho ababipinga, kandi bamwe yewe ni n'abashumba. Iyo ni inkuru iriho cyane muri iki gihe. Bisa n'ibintu bibaye siripuri mu bantu, bitangaza abantu kubona umupasiteri ari we upinga ibintu bijanye no gushamburiya. Ubwo ndavuga cyane cyane muri departement y'Ikibiyumbe, kuko barabikora. Ariko hagaragara umushumba, ni ukuri n'ubundi byaciye kuri social media, kandi baravuga ngo agahari karavugwa. Niyo mpamvu natwe twashatse kubigarukaho. Agaruka asa n'uhinyuza umurimo wo gushambura, umurimo wo kwerekwa. Niki we wabivugaho nk'umuvugabutumwa amemta w'umuyumbe? Icyo kintu bivugaho, nuvuga ko nta gishasha yakoze. Nta gishasha yakoze, kuko ibyo bintu byahoze kuva kera. Ku bwa Mose, umunsi umwe Mose ngo Sebuka yigeze kumugira inama, turaza kwifashisha ibyanditswe kugira ngo tuze kumva ibintu neza. Nta kibazo. Noneho amugira inama ati, wowe imanza zizakumara, rero ushaka abantu bagufashe gucira imanza abanyisiraheli. Ngo atora abantu 70 b'abagabo bo kwizerwa. Noneho arababwira ati, ejo mwese tuzohure ku musozi tuje gusenga, mfate ku mwuka wa Imana yampaye, Imana ifate ku mwuka Imana yampaye yubaheho. Muri abantu 70 hitambikamo abantu 2 bo baje muri shuguri zabo, kandi bari bashizwe muri gahunda. Uko babandi 68 bari ku musozi, Mose ari kubasengera, bahita bakira umwuka w'Imana. Naba bandi bari muri shuguri zabo, kuko bari muri gahunda, no bakira umwuka. Noneho abantu bari mu muhana baza biruka, baza kubwira Mose ngo aba bantu nabo bubuza umwuka gute, ko bari basa nk'abantu bari bagiye muri shuguri zabo batari baturimo. Mose arababwira ati, yaba abanyisirayeli bose bari bakiriye uyu mwuka, ikibazo kiri hehe? Rero ntabwo ari igitangaza kuba uwo muntu ashobora gupinga iz'umwuka, kuko urumva no muri icyo gihe barawupinze. Byabayeho kubw'intumwa muri kino gihe, muri isezerano rishya. Abigishwa ba Yesu bari bazi ngo nibo bitangaza, bazi ngo nibo bagomba gusengera abarwayi bonyine. Umunsi umwe bagenda bagiye gusengera abarwayi, basanga n'abandi bantu babasenga, kandi babirukana abadayimoni. Bafatwa nawe n'umwuka nk'uwo muntu. Ni gute abantu gute bari gukora akazi kacu, kandi ari twebwe bigishwa ba Yesu, ari twe ntumwa za Yesu. Bazaga kubwira Yesu. Yesu arababwira ati, mubihorere, mubareke yaba abantu bose bari birukanye abadayimoni.
rero icyo kintu umuvuze cyo gupinga cyo gupinga abakozi b'Imana, cyo gupinga impano, none se woreka gupinga ibyo utazi? oya, ntabwo si ukuvuga ngo ntabizi, niko ntekereza, kubera ko ni umupasiteri. Noneho iyo biza gupingwa n'umuntu utari mu by'Imana, wenda abantu ntibari kubiha agaciro cyane, ariko uwo ni umukozi w'Imana usengewe, ni umushumba uyoboye intama, niwe waje avuguruza ibyo mukora. buriya umukozi w'Imana ni umuntu wo kubahwa cyane, cyane, kandi ni umuntu wo gutinywa. Nubwo yovuga ibintu ntitubyumve nk'uko yabivuze, aracyari umukozi w'Imana, kandi aracyariho ya mavuta y'Imana. Rero ntabwo twohangara kuvuga cyangwa kumuvuguruza, ariko twobikora mu bundi buryo. Twovuga ko kubera twebwe imbaraga twabonye z'Imana, yego, ntitwohangara kuvuga ngo Imana ntikora. Kubera twabonye abakozi b'Imana bashamburiye, ntitwohangara gupinga izo mbaraga. Gusa ntituzi impamvu yabivuze, wenda tuzomwegera tumubaze. Nitumara kumenya impamvu yabivuze, yabimuteye kubisobanura, natwe wenda azadusobanura tuzumve, cyangwa tumwereke ko izo mbaraga zihari. Yego, urakoze cyane. Dushingiye kuri icyo ngicyo wari uvuze ko wowe uri umuhamya, cyangwa se wowe wagibonaho gushamburiya bikora, byite gutyo, haba hari urugero rufatika wenda waba ufite ku cyo Imana yavuze kiraba binyuze mu bayumbe, binyuze muri ubwo buryo nyine bw'amasengesho, cyangwa se bwo kwerekwa no gushamburiya? jewe urakoze. Icyatumye nemera kuza gukora ikiganiro, kandi numva umwuka wera arabimpase, numva n'umutima wanjye arabimpase. Muri iki gihe hari ubutumwa butandukanye, kandi abakozi b'Imana bakabireba gusa bakabinenga, ariko ntibagire icyo bakora mu gutangaza ubutumwa. Wenda muri iryo jambo mvuze hari umuntu ushobora gusubizamo imbaraga cyane. je nigeze kubona, nakoze ubukwe 2019 mu gihugu cya Kenya. Byari amahoro atangaje. Imana iravuga ati uzabyara, kandi nta mbugita ntaki bizokora ku mugore wawe. Noneho tuza guhura n'ikibazo, umugore ndigeze amezi 7 aza guhura n'ikibazo, iyo nda mbese ararwara. Amara kurwara tuja mu bitaro. Tugere mu bitaro, abaganga baratubwira ati nta kabazo kari kabaye, ati ariko tureka tumuheze imiti. Iyo miti iramufasha ku buryo bizamara nk'icyumweru, bizamara nk'iminsi ingahe akaba yakize. Ni ukuvuga ngo twebwe twari tuzi ngo abaganga ibyo bakoze biratunganye, turangana turataha. Ariko mu by'ukuri twaje gusanga guhera uwo munsi umwana ahise apfa, kandi apfira mu nda. Abaganga ntibabibona yaguye mu nda, ntibabibona kabisa. Bamunyujije muri sikane, bigaragara neza. Twanyuze muri sikane 2 zo mu bitaro 2 bitandukanye. Twanyuze mu bitaro bimwe bita ngo Mikurinzi, biba Umoja, abari muri Kenya barabizi. Tunyura no mu bindi bitwa Mamarusi, baduhaye transfer. Mamarusi ni ibitaro bikomeye bya leta, abantu benshi barabizi. Noneho baduha imiti, umugore yaraye mu bitaro, bukeye mu gitondo turataha. Ariko mu by'ukuri rwera umunsi umwana ahise apfa. Anywa imiti, umwana yapfuye mu nda. Ku wa mbere tugeze ku wundi wa kabiri, cyumweru gishize, mu nda haramurya cyane. Duhita tuja mu bitaro, tugere mu bitaro, twari mu bitaro nijoro, hari mu 2020 mu kwezi kwa 7. Tugere mu bitaro, ahantu twabona imbaraga z'Imana, barambwira ngo je nintahe. Hari mu gihe cya corona batakira abantu, ndataha. N'ubusanzwe hano muri Kenya nta murwaza wemerewe hano mu bitaro. Nubwo umuntu wawe yaba arembye, wowe uza utaha, ndetse hari n'abaza bapfa atari kumwe n'umuntu, bakaguhamagara ko umuntu wawe yarangije. Nta wemerewe kurwaza umurwayi hano muri Kenya. Bityo rero urataha komeza cyane. Ndataha, noneho ngere mu rugo, ndavuga ati ntabwo noryama, ndasenga. Ndavuga ati hangaha ko izi ni intambara, reka dusenge. Turasenga, ndasenga, mbwira n'abandi bakozi b'Imana ati muhaguruke ga dusenge, byakomeye. Turasenga,
ariko ndi iyo ngiyo n'umugore ariyo tuba tuvugana kuri telefone. yego jewe ko ndasenga ngo umwana mbese ndigomeze imere neza tuzotahe igihe cyo kuzara kizogera amezi 9 azogera umwana avuke cyane. wari uzi kuko ari ikibazo gisanzwe cyane Imana nta kintu yari yavuze pe. N'abantu abandi bakoze Imana barasenze na sikane iraceceka. Imana uwo munsi yakoze ibintu bikomeye. Bigari saa saba umugore arambwira ati ko ndumva ibisi. Abaganga bo yababwira bakaba bataye kurabesha. Bagiye gucya bamubona aravyaye. Usanga umwana yapfuye kera. Umwana yapfuye kera. Ariko arakandi kantu ndi bukoreho. Hari abantu bahura n'ikibazo abantu batabafasha cya kibazo bakakirundurira ku bana. Ugasanga umuntu ahorana agahinda ngo abantu ntibamufashije. Nasho gihe abantu baranyirengagije. Kandi Kenya yari yuzuye abantu. Isi yari yuzuye abantu. Ndahamagara harabona abahamagaye nyine ntibabijamo kuko n'ubu nyine hari umuntu ufite ikibazo wahamagaye umuntu ariko uwo muntu yamwirengagije kandi wizeye umuntu ko ari bugufite akagutabara cyane. Ariko ntiyagira umuntu umfasha kuko hari nashakaga kuja mu ndi buvuzi bukomeye. Yego. Noneho naye ndavuga ati Imana ikora umurimo wayo. Umugore yamabyara abyara umwana wapfuye kera. Wapfuye kera. Abaganga bagwa mu kantu baratangara. Kandi bari bamunyuje muri scanne bigaragara ko umwana humeka ari muzima. Baravuga ibi bintu bibaye nibiki. Uyu mwana ko tubona yapfuye kera. No kuvuga ngo ndavuga ati nanone abanze kuntabara umuntu ari muzima n'ubundi ntibotabaraga umuntu wapfuye. Gusa izo bintu je n'umugore wanje tuzi ukuntu zarangiye. Ndavuga ngo ndamubwira ati jewe Imana nkasenga nziki izokora ibitangaza kandi ari Imana yavuze. Yego. Twaje guhura n'izindi ntambara tuzabivuga mu kindi kiganiro. Ariko tuzobivuga kuri channel yitwikorema niho tuzobibanziriza twonge tuyikurikize kuri no channel. Yego. Noneho Imana nubwo Imana ari kuvuga no kuvuga ngo nubundi uracaryamye ku ijambo Imana yavuze cyane. Imana kandi tugasenga bagashambura isi gashira. Rero Satani hari igihe ikwereka kantu ko ari umwana yashakaga kumbe yashaka no gutwara na nyina. Yego. Rero nibo wiyutinze ku mwana tumenya uburemere bw'Imana yakoze ko na nyina yari kugenda na nyina yari kugenda n'abandi baza bagenda. Yego. None se umuntu yumara n'umwana mu ndi iyinga umwana yarapfuye umuntu ari kurya ari gukora ibintu zose umunsi uga mu gitondo kimwe gusa akaba yumva indira iramufashe y'amezi 7 akayibyara. Imana yisha abaganga yuko umwana yapfuye kugira ngo batavuga ngo bamubage. Yego. Urumva cya kintu cy'Imana yavuze ko ntambuga tuzonyura mu mugore wawe. Yego. Abyara neza. Wa mwana yarapfuye kandi abantu baranyirengagije. Ni ukuvuga ngo yari intambara. Yari intambara yanje. Sinagomba kwishira ku bantu. Gusa nawe nabanje ko kubabayika bishira ku bantu ariko umwuka arambwira ati wowe wacanganyikiwe. Abantu bazakora ibyiza uyu munsi ejo bagakora ibibi. Yego. Ejo kandi abantu barantwerereye mu bukwe ariko mu kibazo banga gukora. Ariko nta n'ideni bari bamfitiye. Yego. Rero Imana irakora yivuze bizabiba kandi yitegetse bizabisohora. Yego. Abantu rero barafite gushidikanya kuzi Imana yavuze mukomere. Yego. Murakoze cyane. Ntabwo turi butinde cyane mu kiganiro kugira ngo kitaza kurambira abantu. Yego. Ibi ngibi babivuze kugira ngo aremeshe umutima wa wundi ushobora kuba waranyuze mu byo nawe yanyuzemo. Kuri ubu ngubu ni umugabo ufite abana babiri rwose. Kandi ndimubwira ngo ni uwo ngo wenyine wapfuye. Tuzogaruka gutanga ubundi buhamya azoza kutubwira ubundi buhamya bw'uko n'uwa kabiri nawe yapfuye. Kandi nabwo ni ubuhamya burebure cyane. Ariko iki ngiki tugikoze kugira ngo tugikikize kugira ngo mugire amatsiko yo kuzokurikira ubundi buhamya bugira kabiri. Yego. Hanyuma rero umukozi w'Imana icyo ngicyo turi bugitindeho cyane kuko tuzagaruka gutanga ubuhamya kabiri cyane rwose. Uri umukozi w'Imana. Yego. Dufite abakozi b'Imana benshi muri ibi bihugu byacu za East Africa no hanze.
ninde muvugabutumwa, ninde role model wawe, reka mbyite gutyo, ninde ushobora kuvuga ati niwe rugero rwanjye, niwe nza nigiraho kugira ngo nanjye nzogereho aho ngera? Ibi bintu byaca n'impamvu nabikunze cyane. Ushobora kuba umunyeshuri w'umuntu ariko atanakuzi ko uri umunyeshuri wiwe cyane. jewe umuntu wa mbere ni Gitwaza, Apotre Dr Gitwaza, Apostle Gitwaza. yego. Uwo ni ukuvuga nje mfite abantu mu nzego zitandukanye. Uwo nguwo ari mu buryo bw'ijambo, yego, ariko abwiriza ku buryo bwo kwiteza imbere mu buzima busanzwe no mu buryo bwo kwizera Imana. Ni muri ubwo buryo anyigishamo Apostle Gitwaza. Hakaba undi murevera uba hano muri Kenya yitwa ngo ni Revera Bizimana. Ntabwo ari ngombwa ngo abantu babimenye yuko bari icyo banyigisha. Jewe muri nje cyano zaraje ngomba kubakurikira kuko ni Imana yabahamagariye. Revera Bizimana abwiriza kugukiranuka, kandi koko no kuba umukristu no kuba umunyamasengesho bigahindura wowe. Yego. Nawe nicyo kintu mwigiraho. Buri muntu wese mfite icyo ngenda mwigiraho. Hari n'undi muzehe wanjye iwe mwigiraho mu gusenga. Ngira ngo ajya wigeze kumuvuga cyangwa usurukamo wenda kuba. Nuba ngo niwe Revera yitwa Pastor Loizi aba muri Foursquare Ikabuga. Nari mvuze Revera wo muri Foursquare Ikabuga, nawe anyigisha gusenga. Buriya umunyamasengesho yitwa nde? Wavuze ko ari muzehe wawe, ngira ngo nta soni biteye. Oya, nta kibazo kirimo kuko hari icyo Imana yamuhamagariye ngomba kumwigiraho. Ni Revera wo muri Foursquare Ikabuga, Pastor Loizi Habimana. Yego, uramuzi, umfashe no kumuvuga. Ni ukuvuga ngo niwe anoneho namwigiraho ko hejuru yo gusenga. Ni ukuvuga ngo abo bantu ni benshi. Hari ba Rwiyereka bagerageza kuvuga ukuri kuko abantu bagomba kugenda. Hari na Revera Mudaheranwa nawe agerageza kubwiriza hejuru yo gukiranuka, yo umuntu kugaragaza uwo ari we. Niba uri umukristo ugende nk'abakristo, niba uri mu murimo w'Imana ukore nk'umukozi w'Imana. Yego, hari abo bantu rero mvuze wenda bavuga mu buryo burambuye. Yego. Ariko bari mu bantu nigiraho umunsi ku wundi. Ni benshi umukozi w'Imana wese yo kwigisha ikintu n'ikindi. Ariko abo bantu batatu nibo bantu nigiraho. Gitwaza nkagira ibyo mwigiraho Apostle Gitwaza. Hakaba nabo nkunda gusa, kumva umutima wanjye urabakunze cyane. Abantu bose bavuga ubutumwa bwiza bw'Imana ndabakunda. Urakoze cyane. Yego. Reka dusimbukire n'ubundi tukiri muri izo domaine. Reka noneho tuje mu baririmbyi. Yego. Mu Banyarwanda hariho abaririmbyi beza, mu Barundi hariho abaririmbyi beza, mu Banyamurenge hariho abaririmbyi beza. Ninde muririmbyi, tubwira abaririmbyi batatu ku giti cyabo, tubanze tureke za minisiteri, Yego, bagufasha ukumva kabisa bakugejeje mu rundi rwego? Abaririmbyi batatu muri rusange, baba Abanyarwanda, Abarundi, Abanyamurenge, mbwira batatu. jewe nkunda indirimbo z'umukunga. Buriya ndazikunda cyane. Nta kibazo, nazo ni indirimbo. Umuntu wa mbere uzumfasha ni Ndutira. Reka dusuze. Urumva wenda twobishira wenda kuko njewe we n'abaririmbyi ko ndumva hari abandi nabo baza kuzamo, ariko Ndutira ndamukunda cyane. Ni ukuvuga Ndutira niwe muririmbyi wa mbere uzi ugufasha mu gihe ari kuririmba. Ndutira ariko ubu nyine Rwiyereka ko ndumva ari kuzamuka amuruta. Rwiyereka nubwo atari umuririmbyi, ariko ni n'umuririmbyi. Ariko hari indirimbo ye ejo bundi narebye, ndamubwira ngo maze kuyireba inshuro zirenga 350. Iyihe ndirimbo yiwe? Hari indirimbo yashize kuri channel yiwe. Yitwa gute?
nuvuga ngo ni indirimbo nyinshi yagiye afatanya nawe ni indirimbo z'umukunga ntaririmba indirimbo n'indirimbo z'abandi yagiye agenda ahuza akora cover yazo. maze nuvuga ngo ndanyireba sinyiharuke. hari umunsi twari turi kumwe mu modoka turi kumwe turi babiri, twari aho twari tugiye turi i Rwanda, nishyiramo ndamubwira ngo uyu muntu azamfasha kandi ari we turi kumwe, naraho nari mutwaye, noneho ngenda mubwira ati uyu muntu maze indirimbo yawe gusa ko ndayishakira ituro nindibona nzorimugezaho. hakaba Ben na Chance ni abahimbyi ntazi ukuntu bameze, baza bahimba bari mu marembo y'ijuru kweri. Ben na Chance mbona iyo bagiye guhimba ntago Ben aba akiri Ben, oya nawe ubwiwe ntazi uko biza bigenda. hakaba Dani, niba ari Daniela, James na Daniel, abo nabo iyo bakubise baza bahimba indirimbo ukumva nabo bari mu yandi marembo, bari ahandi hantu mu kindi kirere, ariko gusibye ko abo ngabo bari munsi yabo mukunga, bari munsi yabo mukunga. Mbese wewe umunyamukunga bari abantu kuko ari byo bintu mbamo, baza baririmba bakazamura ikirere. hakaba n'abacuranzi, turacyabageraho, banza witonde. abona abaririmbyi tuvuye kuvuga, reka tuje ku makorari. hari amakorari, hari za minisiteri, ni nyinshi ngira ngo urazizi. niyihe minisiteri ziririmba ukumva hari aho indirimbo yabo igukoza ahantu? wenda amaministeri ntayavuzeho, reka wenda nyakuvugire, hari za Gisubizo urayazi ariko? Ndayazi. ntayavuzeho wenda hari igihe nazabakenera bakibaza ko wenda nabapfobeje, ariko kubera ko mfata umwanya munini cyane mu ndirimbo zingizi z'igisirimba, ariko Gisubizo ariko nkunda True cyane, True Promises. kuko mbona agerageje kubegera ndeba uburyo bakora, nubwo ntabegereye mu buryo bufatika, nagerageje gukurikirana uburyo bakora, mbona ni abantu baza basenga cyane, mpita mbakunda. Gisubizo nabo bazaririmba neza pe. izo minisiteri zibiri ni nkazo. nawe Alarme oya Alarme ntago tizi gusa cyane. oya Alarme ndabakunda nabo, ariko abo sindabakurikirana cyane ngo menye ibyabo n'uburyo bakora. Nkaho muri no minsi basa nk'abantu badakora nka mbere, abo ngabo ndanumva basa nk'abatambutse. Urakoze cyane. Hanyuma reka tuje ku bacuranzi kandi bo mukunga, kuko niyo domaine yawe, siko bimeze? Yego. Tubwira abacuranzi bane ba mbere, uhereye ku wa mbere, ku wa kabiri, ku wa gatatu, ku wa kane, wewe wemera ko ari bo ba mbere baza bazamura umukunga? Ni ukuvuga ngo hari abantu batangiye umukunga bakera, turubatindeho, ariko turatangirira kuri Beya. Ni ukuvuga ngo Beya buriya twamufata nk'umubyeyi wabyaye. Rero Beya ikibazo gihari ni uko barimo kumugereranya n'abandi, ariko ni ukuvuga ngo ni nko kugereranya umwana na se, urumva? Rero Beya hari abana benshi yabyaye mu mukunga. rero abo ngabo gusa ibya Beya byo Beya yacuranze, hari igisimba yacuranze cyitwa ngo ni amashahi. Buriya Beya ibintu byinshi yasubizwaga abayumbe baba bamusengera atabizi kubera amashahi gusa, kubera igisimba cy'amashahi. Mbangutsi hari igisimba yigeze gucuranga cyitwa ngo ni muhasha, kirazwi cyarahitinze. Twahudumiya abantu bagahudumiya Mbangutsi iri yari atanaza amakuru kubera igisimba yacuranze. Ariko turi mu kugendana n'ikinyejana, ubu nyine yagezeyo cyitwa pade. Akompanyema iyo bayicuranze iza yamimanura igitaramo ikacitse ikakigeza kuri 0. Kandi iyo iri mu byo Beya yacurangaga. Kandi Beya yaradufashije mu gihe cyashize, mu gihe cyiwe, reka tubyitegure. Kandi Beya ndimo ndavuga ngo aba bandi bacuranzi bariho babyawe na Beya.
rero ntibakabagereranye na Bea, bamushyire ku ruhande ni umubyeyi wawe kandi ntiyumve ko Eh, ni umubyeyi uririya nabambangutse ntibabashaganye. Rero abana ba Bea babyaye tubwire kuri abo bana ba Bea sasa. kandi rero bibaho ko ubundi Bea afite abana akagira na barumuna biwe, cyane urumva nka Banzungu nka Bamusabwa, abo ngabo ntitwobashyira mu bana ba Bea, abo ni barumuna ba Bea. Ariko hari abana abitwa ba Moses, abitwa ba Aimable, abitwa ba Bizima. Noneho rero si igitangaza ko umuntu yobyara umwana akaba perezida, yego. Noneho cyangwa ugasaza umwana wawe akazayobora. Ni ukuvuga ngo hari umwana witwa Moses ni umwana uri i Burundi, ari mu gucuranga ijuru ryose rikamanuka. Hari Dawidi na Kofi, niba ari Kofi, umwana mutoya w'inzobe w'i Bugande. Nibo bantu bafashe umukunga muri kino gihe kabisa, bonyine bawufite mu maboko. Gusa Nairobi nabo dufite umuntu witwa Bizima, nawe niwe ufashe Nairobi gutya. Ni ukuvuga ngo i Kigali ni pade gusa, ni pade akompanyema bita wawe nyine. Pade akompanyema hari abayibyina kandi bagayifashwa nayo, ariko abakeneye guhudumia, umuntu wese uhudumiye ntaza afashwa na kompanyema. ni pade noneho igakurikirana ibintu n'ibintu. Yego, rero Aimable i Kigali nawe arahafashe. Yego, i Bugande hafashe Dawidi, akaja hejuru ya Kofi yo bukeya, hejuru ya Kofi. Sabune na Moses i Burundi nabo barawutembanye. Urakoze cyane. Reka dusoze ikiganiro. Twavuze ko tuzashyiraho pati ya kabiri kuri Kuramya TV1 ndetse no ku Ikorema TV. Tuzashyiraho pati ya kabiri ku buhamya bwa mwene data, nyuma y'aho apfushirije umwana wa mbere yasubiye gufusha n'uwa kabiri kandi akurikira uwa mbere. Ariko kuri uyu munota, kuri uyu munsi, ni umugabo ufite abana babiri, umuhungu n'umukobwa bashima Imana. Rero urakoze cyane muvandimwe kuba watwitabye kuri Kuramya TV1. Reka tugushimire. Niki wabwira abakunzi bawe? Icyo nababwira, intego y'ibi biganiro byose nizo twavuze, kugira ngo twihanganishe umuntu uri mu bibazo, umuntu wihebye, umuntu wigunze, amenye ko Imana igikora. Wiringira Imana, Imana iyo ivuze bizabiba. Nabonye umuntu wari umaze imyaka 12, Imana iravuga ngo azobyara, arabyara, ubu afite abana babiri. Nabonye umuntu wari ufite imyaka 6 atabyara, ubu afite umwana. Hari n'abandi benshi. Wowe wizera Imana. Murakoze. Urakoze cyane.